Juah-juah mo banta Karina. Shalom. Bapak Inang sini kekelengan nami marang idikepe merbekas. Mersampang deket merlolo ate ngodiri, boideng kita pejumpa ibas acara Pepalum ate, i kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Renungan tasi dari ibuku renungan wasiat nai, si merjudul Hakni de Batango Karina. Si bagini do kelapihan simbadia, imo si tersurat ibas Efesus bindu 2 ayat 10 sada so 10:2. Janah si bagai pusat permenungan ta, imo si tersurat i ayat pe 10 waluhken si mendok merkite Kristus gabe Karina mo kita bangkala Jahudi pei barang si so Jahudi ndoro mo kita mendahi bapai merkite tendi perbadia si sadai. Bapa Inang, penglakon nahaka membain penghambat, membakin kita merbagi mendahi dengan jelma. Ulangken mau lebih hal si penting nalako keperlun utama ibagesen geluta. Bahkan hal sederhana pe, molo kalak si nahaka pe, membakin susah kalon lako merbagi. Ibas hal keselamatan pe, lot ngojelma merpengelako nahaka. Kipejai kalak si merbeda, yang gap ngoen oda pantas lako rebak kundul ibas sada bekas. Situasi terjadi ngo ibas kenggeluhan sada kuria silot i Efesus. Di sada sisi kalak Kristen i Efesus kianggap keselamatan ni pelin hak ni kalak i. I sisi si deban kalak Yahudi kianggap surgo pelin ajang dikalak si taat deket si kidalanken hukum Taurat. Penurat surat Efesus kitegaskan kumerna keselamatan imo anugerah kumerna idi Karina mergantung taba Tuhan Jehoba. Tuhan Jehoba merkite anakna Yesus Kristus enggo menjadikan Karina jelma mendapat dalan asa soh mendahi Tuhan Jehoba. Berarti soal keselamatan Karina sepenuhnya hak ni Tuhan Jehoba. Karina jelma si menjalo keselamatan iwajibkan kenah terbuka mendahi Karina jelma si deban. Keselamatan ibagesen Tuhan Jehoba sine berekena enmo sada anugerah manang te pasu-pasu kumerna oda ngoboi sada kalak jelma ki tentukan keselamatan mendahi si deban. Kumerna keselamatan hak ni Tuhan Jehoba ngo sepenuhna. Karena ini Karina kalak Kristen kenah bersedia janah kiyakini. Kumerna lemo ate deket masih ate ni Tuhan Jehoba merlaku mendahi Karina jelma. Mengikutkan Karina si unggo kupesoh mo refleksi banta Karinana. Keselamatan ibagesen Tuhan Jehoba sini berekena sada pasu-pasu ngoi. Sada kalak jelma oda boi kitentukan keselamatan denganna. Bagi mau renungan tas sedari ulang lupa ki subscribe, like, janah ki bagikan beaka dengan ta si deban kena. Merkiteken kita enggo terlibat ibas pakabaran Injil rebak YKB. Tuhan Yesus si permendebasa imo si masu-masu kita Karinana. Juah-juah mo banta, shalom. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.